пайвандони гумонбарон дар қатли 4 узви як хонавода дар ноҳияи Ҷайҳун нигаронанд, ки бозпурсии наздиконашон зери шиканҷаи кормандони милиса сурат гирифтааст. куштори Аҳлиддин Маҳмадов бо 3 фарзандаш 12 июн дар деҳаи Тарғоқи Ҷайҳун рух дод. ба гумони даст доштан дар ин ҳодиса Қиёмиддин Насриддинов ва Маҳмадғаюр Ҳабибуллоев сокинони Ҷайҳун боздошт шуданд. Адолат Шермадова, ҳамсари Қиёмиддин Насриддинов мегӯяд, кормандони милиса ӯро ба бозпурсӣ даъват намуда таҳдиду шиканҷа кардаанд, то зидди шавҳараш ҳарф занад. من صاحب 5 فرزندم بعد چی تهمت قطعی مورم خیل کایسن از با من آخر من خیل کایسن که مثلا تو بگرده اب که همی شوهر تمی کار کردگیه من میگم نه بخش شوهر من نمینه که کار میگن تو بگو که کرده همی کار کرد من هم که نشان دادی که تو برق طرف قطعی همی انسانو طرف در پیش در شیشته یا همی کار کردن نه که در اصل من قطعی اوچم شاید دبری اوچم خو قطعی خواهرم ای خونه بیرون نبرمدگی نیستم بچه‌ام قطعی باش رفتگی خونه خودم در خونه خودم خوب که این بچه کلونی. ба қавли хонаводаи гумонбарон, онҳо ба додситони кулли Тоҷикистон шикоят бурданд, ки ба масъалаи фишору таҳдидҳо нисбаташон расидагӣ шавад. мегӯянд талаби тафтиши мунсифонаи парвандаи наздиконашонро доранд. من نه همه بچه‌ام دیدم که مجبورن گرفتن بردن همه کشتار را در گردنش بر کردیم شکنجه با زدن با عذاب و تومونی وقتی که گرفتن بردن 3 روز مانش کردن بعد 3 روز همون بگه زن شفایرود کردن با پگاه بگه شب زن شفایرود کردن که خیبیو که شوی تو دگیجا بچ خیر بود سرو بود گو وقتی که رفتم در پشت عدل باغه یا باغچه میگه رفتم گفتن که تو برای همون جبشی وقت که اومد بعد فایرود میکنه میگه وقتی که ما رفتم غیور گفت در روی خاک علم تا بدهن زدگی و همش پری خاک علم تا استودگی بعد سنم گفت که سفرمو جان التماس همه یک سخن تو من یوردا میکنه من بیار آب بتی آب تا آب گفته میگه وقتی که بردم آب دارم یک کلونتر هم دارم میگه هی به حرام است به آب نتی چی مده گوشکی میکن در پیش است به میگه آب دادم نمیدن ин зан гуфт шароити зиндагиаш бад аст ва зураш ба гирифтани вакили дифоъ намерасад. як корманди милисаи ноҳияи Ҷайҳун бидуни зикри номаш шикояти наздикони гумонбаронро дар мавриди шиканҷа шудан беасос хонд ва таъкид кард, ки ҷузъиёти парвандаро аз додситонӣ пурсед. Шоҳрух Раҷабзода, додситони ноҳияи Ҷайҳун, аз шарҳи парванда худдорӣ намуда гуфт, наметавонад дар ин бора маълумот диҳад. дар робита ба ин парванда рӯзи 4 август Рамазон Раимзода, вазири умури дохилии Тоҷикистон, ҳангоми як нишаст аз боздошти 2 нафар хабар дода, танҳо гуфт, ки онҳо фақат гумонбаранд, тафтишот давом дорад. изҳороти вазир дар ҳолест, ки мақомот то ин дам мегуфтанд дар таҳқиқи ин ҳодиса дар мондаанд. боздошти 2 нафар бо гумони қатли Аҳлиддин Маҳмадов бо 3 фарзандаш дар ҳолест, ки зикриё бародари маҳрум Аҳлиддин мегӯяд, нисбати боздоштшудаҳо шикояте накардаанд ва то ҳол намедонанд дар ин ҷиноят кӣ даст дорад. ҷасади Аҳлиддин Маҳмадов, сокини ноҳияи Ҷайҳунро бо 3 фарзандаш бо нишонаҳои зоҳиран зарбаи корду доз субҳи 12 июн дар манзили зисташ пайдо карданд. он замон ҳамсару як писараш дар ҳолати беҳушӣ дар бемористон бистарӣ шуданд.